Kaya be, mo sila lakarhoban, so enak do tunso. Mang nasulong do, epeng mo sa pili, Joro. Wey! Jabita sa rupa do, ako taman ng isirita, 11-12 do. Sila lakarhoban, sila noon son, susunod mo na kaluar, epeng. Paano bitanggun niya? Oh, Senyor, hamda mungkin ang doon to. Kung lang iso na ako ng subacabi, iso kinamara nung maruntusi sila ikaw mi. Harga sa puri bro kaya pahuri ulit dilani. Tadinya telah bersanding di pelaminan, kali ini telah berdiri di atas pentas. Tentunya ingin menghibur kita semua, masyarakat Sosor Tarong, Taptem dan Morabolak khususnya. Tapi Bapak Ibu kalau muda yang masih setia menemani kami di sini, masih kita simak dulu kabar-kabari sebelum tema manis. Tangan kiri, iya. Tangan kanan pegang abang, tangan kiri pegang earphone. Baik, inilah kabar-kabari dari kedua mempelai. Batara, apa kabar tulang? Baik, sehat? Tentunya bahagia malam ini ya. Akhir tahun telah mendapat jodoh, bahagia selalu tentunya. Apa kabar Burmana lu? Baik. Baik, sehat Tatulang? Sehat. Kok marporo-poro? Kenapa ya? Gak apa-apa, biasa. Bukan karena angin ya, tapi karena keseringan cerita dengan latihan bernyanyi oleh Bung Batara. Bahagia bersama abangnya? Bahagia ganteng ya? Semua calit Natal deh. Ganteng. Oke baik, itulah kabar-kabari bahagia dan sehat walafiat katanya. Nah, sebelum tema manis kembali kita simak ucapan terima kasih buat kita semua dari kedua mempelai. Silakan Tulang. Parjo sohali mandok mauliate hita tutuhan perdengan basai siala ganup hita dilean tiki nang hahi pason lau mangalak kahon ima di acara resepsi pernikahan nami tambana selamat Natal madihita saluhut nadisoni mau lihat mamuse pasatami tarlumobi tuuma tuna tua nami nadihuton nang sungoni akai botokku laikku amang borukku namak pahulong yaw saya jari hamu ami marsugut asabui hami maniru semua nak kasipat munai tangi aku kamu hami gabi aka keluarga Sitiruon dijoloni masyarakat terlu mobil itu hatta suang-suangoni tulung aku naposo saya tibu matutong hamu dapotan karokap mau lihat ya mak senau Halo. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya kurang meriah. Tepuk tangan dong yang meriah. Aduh. Baik, itulah ucapan terima kasih dari seorang Batara is the best malam ini. Bahagia bukan main. Mudah-mudahan diridhoi Tuhan kebahagiaannya. Baik, silakan Bunda Burmanul Miss Indonesia telah hadir buat kita semua. Muara Bodak gitu loh. Silakan. Parjolo sahali mandok melihat hita tutuan pernikahan basai siala dilean dihitahi pasom boy hita marpungu di balasa tikion tumasa situ turuhan nami dia kasudi tamundangan nami naro di bagasan borminon sonari rohami tu di jolomuna mangido tangiang tangeko kamu hami akan tua-tua nami akasi matu aku nadong di son tarsomani nang bapak tua na marga manalu nadong di son mau liate di tangiang munai tangeko kamu hami tu joloan nyarion asa gabe keluarga Sitiruon boy hami mangoloi poda nang ngajar muna asang giat sada keluarga Sitiruon kami jala boy hami mangihuton aka poda akatang yang munai dina tua-tua nami mau lihat ma kodoko kami
Kembali tepuk tangan yang meriah. Sungguh sangat sempurna. Pola tasukun karijona lang menengah. Tentunya karijona si Uloy Boda. Tentu karijona si Uloy Boda. Baik, para anak bunda tercinta, 100.000 rupiah. Sehari dua le. Silakan rogo kantong masing-masing. Geser ke depan. Dari udangnya si PA 50.000 rupiah. Amang borunya ranggigi na dia. Bah, oh online na doon. Sian Jakarta Lampung. Jakarta Tapu Bolon 200.000 rupiah. Sian amang boruna ranggigi 100.000 rupiah. Udana Papaan 50.000 rupiah. Geser. Amang boru menendang. Bang, dari ada 2 HP. Aman 5 gira 50.000 rupiah. Aman tay sinaria. Sian amang boruna ranggigi. Kita manis 100.000 rupiah sudah. Opung Nobel Namboruna 100.000 rupiah. Anggina si PA 10.000 rupiah. Opung na Eraso Odoran di Pisopartogi 50.000 rupiah. Laina Sernito Sambatan 100.000 rupiah. Opung na letter S Boruntopur 50.000 rupiah. Amang Boruna Jakarta 100.000 rupiah. Sian Tulangna 50.000 rupiah. Namboruna Jakarta Tapu 50.000 rupiah. Tulang nasi Mamora Mora 50.000 rupiah. Inang udang baru Saruksuk 10.000 rupiah. Abang Napak Bir 50.000 rupiah. Laina Sitopul 100.000 rupiah. Anggina Sure 100.000 rupiah. Itongna 100.000 rupiah. Itongna Sampura 100.000 rupiah. Barang nasani si Mawang Bumatondang 50.000 rupiah. Laina Siandri 20.000 rupiah. Dari anggota Dewan Ripai Barus 500.000 rupiah. Opungna Sirambe 20.000 rupiah. Salena 50.000 rupiah. Opung Juniati Simatuaku 20.000 rupiah. Sian Anggina Bapak Elis abang itu dia nak cantik baik apa yang naik ebeng nanti sian abang Bapak si Elis makan udah pasiriku 100.000 rupiah. Sian adik na barung-barung Pandiangan 50.000 rupiah. Sian abang Boruna Bapak Joyo Tungganeku 50.000 rupiah. Sian Itong na Siangkangan Esi 100.000 rupiah. Sian lain na si Ringo-Ringo 100.000 rupiah do Itona. Sianao si Marga 100.000 rupiah Itona. Sian Tulangna Bayeme 10.000 rupiah. Sian Namboruna Borusaruksu Anti 20.000 rupiah. Namboruna Siregar 20.000 rupiah. Namboruna Hutagodang 20.000 rupiah. Namboruna Matondang Kamsier 20.000 rupiah. Namboruna Jakarta Manalu 50.000 rupiah. Abangna tinggal di Hutauni 50.000 rupiah. Abang Boruna si Manalu situ Meang 20.000 rupiah. Inang Udana Tarantam 15.000 rupiah. Bapak Bisi nih Pak Kapris Matupang 50.000 rupiah. Laina si Saruk Sukon 50.000 rupiah. Inatuana Opumil 20.000 rupiah. Parling Limbat 50.000 rupiah. Unang jo istirahat jangan mengerti berarti adanya kami nasalah narana ulang lupa Allah isi menjual ale-ale nasa Jakarta si Hombing 50.000 rupiah. Dulu Sanggul si Hombing Dimukul sayur kol 20.000 rupiah. Abang Boru na lain na si Otang siapas 20.000 rupiah. Si Haan siapas 10.000 rupiah. Parlintupang 50.000 rupiah. Sianao amatay si Darioran 50.000 rupiah. Kepala Desa Bonar Siudon ngaroy mana? Oh ngaro 50.000 rupiah. Kepala Desa Iraso 50.000 rupiah. Kepala Desa Madangi Maduma 50.000 rupiah. Kepala Desa Muara Bolak 50.000 rupiah. Kantor pos wate kurang na gaji ni. Amatay si Galinggi Aisin 30.000 rupiah. Amang Guru na Pak Mei 20.000 rupiah. Amatay si Tarioran Bapak Lydia 50.000 rupiah.
Lena. Lena calon Lena Hian dong. Oh, Lena calon Lena Hian. Gilir banget, 20.000 rupiah. Batman, si Manalo, Mantarones ya. Obama, 50.000 rupiah. Amantai Lumang Batu, 20.000 rupiah. Bengkel Berbudi, bekerja sepenuh hati, 50.000 rupiah. Amantai Situmeang, ay siapa, 50.000 rupiah. Pasau New Laon, amantai Sematu Bang Nabi Nang. Oh Penglia, ikut cenilok Nabi Nang baru Subagua, 50.000 rupiah. Salena Sinadea, lagi jomblo ya, sudah selesai studinya, 150.000 rupiah. Cikerek Nadeak, 100.000 rupiah. Si Parakas Nadeak, 100.000 rupiah. Fernando Saruksuk, 100.000 rupiah. Aku kayak di Parwara Balahor. Tapi maju ngano canggih di ba? Sananggina 50, amantai si Marbun Exin. Bapak Lonada 20.000 rupiah. BNN 20.000 rupiah. Amantai si Nadeak, Leku 20.000 rupiah. Amantai si Tumorang siapa? 20.000 rupiah. San Pankras, mangulo do bebe koy. 50.000 rupiah. Ngamat cari oh. Sanang gina sejak suji itu pada takut sama bapaknya. 50.000 rupiah. Oh ngamat cari. 50.000 rupiah sana mantai sama tonda. Sanang gina ikhlas. 50.000 rupiah. Lain apa Elon 20.000 rupiah. Amantai si Regar pada waktu na mokok 20. Amang Muruna. Opuradot. Oh, Opuradot. 20.000 rupiah. Itu Sundari. Tapu Bolon. Oh, itu dia. 100.000 rupiah. Serangkina si Pane. Kapan dia dah? Obar Barus. 50.000 rupiah. Dia 50 naik mas manukan so. Manurku dulu dong. Bapak Boy Habayang Sepodang 50.000 rupiah. Salahnya nyaman, sunubo tu lagi salahnya. Oh wow, salahnya si Saruksuk 50.000 rupiah. Ikut tamu tanggalon naman dahil malam tu sakita. Bulan 2 dah ada. Bulan sana tayo bulan 2 do 50.000 rupiah. Salahnya Nenggolan Jakarta 100.000 rupiah. Dengan ni saya dong aku. Oh, sa dengan na Priska. Dengan natulan itu baru apa tu? Oh, baru tumorang. Baru tumorang cantik banget loh. 50.000 rupiah. Satu lang na letter S ang memang ulit dah jomblo mana. Tangi ako kamu jual ka pihak buruh dan sabuk rokabon. Untuk puli dengan si maluki marpesta. 100.000 rupiah. Tenang ngomong marpesta ho tu lucutan na tupak na ada di Kibotido asing ko siya nanti. Oh mabali-baminya. Oh tante na do. Aduh. Cantik iburu rame kinan 20.000 rupiah. Nasulok na ni Doli bena na marokap. Nang laku saw. Tarong pe habis. Ada tutuwi po di kuron. Tapi Jo. Salena. Ha. Habis nole lebih midadang ada kongkos murah. Ano na cari Tapu Bolon? Lain sa Tapu Bolon tambah mo sa 100 na gabi 200. Sa CS na. Para gati 50.000 rupiah. Robo sa ali-ali na sa Jakarta 50. Sa Lena si Hombing Parangir namin 50. Buwan tulak sa 10.000 rupiah. Bah, ro amatay Zambres 50.000 rupiah. Samberena. Sebenarnya ko ito. 20.000 rupiah. Lena, Obama Trio personil 100.000 rupiah. Sa Siro Kinino, nakutanda ba ng isi? 100.000 rupiah. Personil Obama Trio, Pak Marbun 50.000 rupiah. Personil Obama Trio, amatay Leko. Kenapa putih? Cakbon. Botol cakbon. Cakbon. Nang mula do si Baton nangi pas bulgay. Hey! Bapak Kristina, Bapak Les. Hah? Cari. Cacar deh. Arde 50.000 rupiah. Ricky 50.000 rupiah. Bapak mau 50.000 rupiah. Sana nak naik? Berapa lah? Warung Boceng 50.000 rupiah. Damar gua rendah 10 tahun yan. Sigino 50.000 rupiah. Mari dinunok kamu. Oh iya 20.000 rupiah atas tauruk.
Ada dia Bapak Les. Bapak Ete. Bok. Sudah di lapangan yang udah ada buka bulu tangkis mengon. Saya di lapangan bulu tangkis ini sudah. Nah, habis tangan dong be. Apa kabar orang-orang? Salami. Mari lemah. Ada yang lebih tulang ke sampai sampai deh. Ngaruh nak tulang nana sampai dah ni. Ngaruh. Edang dito pa mo tulang na siya na lupa kijang iba kamu. Tiyo. Tangan niya bang isaro tulang. Ima. Ulo na lupa to kamu na siya lupa kijang. Orang mahu nak tulang. Ada itu betangan nak. Maka tahu pun tu kau. Udah ada PR. Kosong. Tapi maju on tulang pisau partogion on satu-satu nadalan itu yang mengalir pasu-pasu dia. Tunana. Jadi ikoro dengan sidanina. Pasu-pasu nagoya ibaro hana sona. Belum tulang untuk semakin hati-hati. Anggodang rotulang abu ada lain yang naruanita. Ada pengalaman dari Tuhan tak tulang kuninda. Oh mana tulang ini? Murah ada orang tulang. Oh bulu Tuhan. Mulai ada tulang kita ingin kamu dari bawa berpangidoan. 100.000 rupiah. Bulu Tuhan tulang. Pangintip. Atau kalau saya pindah kami mesti kita dulu satu ribu BL ini now 50.000 rupiah. Tak foto. Bulan dah bagarian. Oh, awak kainnya dari sidang anak bawa biarmu. Hei, hari dia macam. Ano malala kita mesti. Oh ima. Oh ya, ini ada pekedan si ani ha. Patolong bun. Oh, ada anong jual Manila po mo binaromso. Oh, ang din hape. Tutup kabe 4 tahun pun segera mari kita berkibot 50.000 rupiah. Ima sebenarnya memang ibu aku semerondo. Ima jamai kali 50.000 rupiah. Pangkalan ojek mana? 100 ini mana di komisi ada 50. Upalala atau mandam ko kape di ingok no. 100.000 rupiah. Pangkalan ojek dah ano? Biasa naro pangkalan ojek nenggolan. Dari masih tapu mosto tu martabu HPO seolah 100 na kinonido. Kalasay. Apalagi itu berenda na dito ini na calok kilanenya ni kalasay si tapu. Wah, ada meron ni. 100 berarti lekot 100 mang kami 200. Kala lebih 200 na ini kolan. Tapi nga diboto pariban ni. Ima. Kamu naman mo pariban na ima na malut matustus. Asa diboto tulang kuya mau na butsuya ke. Memang orang berpedisyon na naporo. Batal lumay bertumurangi berpanjang kali ho. Ate, idaw. Apuro mo si Biombe. O tinahi na sa diriti buti sa naman gasura si sumatok ko na juro buti Teres na. Tangan be. Ayaw sila marhuwat, so yun ang doon so. Mang nasulong doon, ping mo sa pili, Joro. Wey! Jabirta sa rupa doon, ako taman ng isirita, 11-12. Sila marhuwat, sila noon so, pisusun unang kalwa, ping. Pagkabitanggol niya. Bahaw ba siya naramdam mo kinang doon to? Kung ilang di so na ako nang subacabi, di so kinamara nung maruntusi, sila ikaw mi. Hanggang sa pinuri mo na pinapahuli ang nilalita. Ano? Sa Lumasepa 10, sa Libas 20, sa Kalahan. Nasa 100 si? Uy, 2,000 na man. Malak manang matua, manang mapamora, o manang pugos. Merengao. Sa Lumatika 10. Sa Nao 50 kan naik. Oh, sa Porotogol 50 naik. Yang ada kiriman na. Wah, nasa marga mo si Bala. Sa loob ningon, sa nila na hape lang araw tutu. Sa marga, sa sutika namin na ningon, hape lang araw nila yan. Marga mo si Marisi. Mga iba habis, iba rin marga mo sa Mardo, sa Polo, pingali tinggang, iba na kubot.